I pū o te awi nāia nei i te papatākaro o te anawai te kapa ōpango i te ahiahi nei e whakaharatau ana. I mui tā rātau tukinga ki ngā warapi hei tēnei rātapu. He wā pai hei whakangungu i ngā pūkenga o Jose Gea, rāua ko Stephen Donald, ka atahia no ka hono mai ki te kapa i te korenga o Mills Muliaina me Colin Slade. At semi-final, both teams are going to be, firing, and like Andy said, just semi-final football. It's going to be something that we probably haven't encountered before, so it's just whoever turns up on the day. But as we prepare, we take a little bit of comfort out that we're at our home pitch. Ka tika rā, ko te whakapakari tinana me te whakangungu hoki te mahi a ngā warapi, he hi kaka he ngahau hoki te wairua, engari ko tahi tonu te whakaaro i roto i o rātau hinengaro. I hope that they bring the best out of our whole team. It's going to be a very tough game, but a lot is on the line, and I think the game on the weekend against South Africa showed that the boys are all up to it. It wasn't the brightest performance, but in great teams, great athletes, it just shows the character of a team to push through, not play your best game, but still come away with the points.